خاص پا کیچے چنالے دیوانے بیلو براسانی واسطہ ایما تصویر کرک بیگیں وجہ نام انت استاد وطر وط معرفی کنتے وجہ تی نام کہیں نام منی وجہ سبیل لے شمائش کوت اسی نام وجہ استاد سبیل دشتہری کہ میں قابل احترام وجہ بلائیں استادیں زانتکار ہیں سرود تو کا وہ کسانیہ چے بغیر یہ سرود موسیقی یہ پڑھا اور ان تو دنیگت ہم جنگائیں موسیقی کارمرز کنگائیں وہ بعضیں ہندو دمگا اشیا بلوچی دیوان و سروز شاعر و شاعری دیوان ہم بار زور تک واجہ یعنی وتی رپورٹ وتی جیا شمارا بیان کرتے ما واجہ جست کریں انشاءاللہ وجہ تو سرود چے چورکائی بونگیچ کتا چے وعدہ چے سنہ تو بیتے گئے تو سرود موسیقی ایک کاروبار شروع کتا ترہب بیتا موسیقی تو کا واجہ من سرود شروع کتا بنا 15 سال عمر بیتا 15 سال عمر بنی بیتا میں سرود شروع کتا وڑا میں سرود جتا دشتیاری تو کا جتا دشتیاری اچ بعد وڑا میں شتا میں دبیا بیتا دبیا وڑا میں سرود جتا دا شارجے دا دبئی دا زید منی جاگا وڑا زیدہ بیتا میں بھاگیا بیتا میں نام سبیل لے او دا این دا جار دا ابو دبئی او دا واسل قیمو دا پوجیرا کلان ملک درو مگیتا گا ما سکیں ساسی مردمی بیتا گا وجہ تے آؤدے سنگت آؤدے تی پجاروک پارٹی و سنگت سوسائٹی تی کئی بیتگن منی پجاروک بیتا شاعر بیتا منی قادق شاعر بیتا منی مولا احمد شاعر بنی بیتا کمالان شاعر بنی بیتا شہادات باز وش تو بلائیں زادکارانی گونا نندنیات کو تا باز وش بگوش گئے تھے شہادات بیتا اشانی گولا درستانی گا ماں سرود جتا اور سرودی بیتا نامی ہم بیتا مراد علی آپ کجا ملک کے بیتا گوادرے تو کجام جاگا ایشیا ڈیکو دو چار وارتا دو چار وارتا مناموا ہو اور مولا احمد بیتا مولا احمد بیتا سرودی بیتا مراد علی منی شاعر بیتا رئی بخش ہمیں مولا احمد کے معلوم نام گر گئے تو ہمیں واجہ تو اسے مولا جی وانی آجی کتا حاجی مولا احمد علی نام انتی جی باز وش میں گروپا ہم اور انشاءاللہ تی رپورٹر ہم گوشداری اشکنتے انشاءاللہ دگے منی شاعر بیتا بلوچیا رئی بخش رئی بخش پترام الداد کجا نندوک بیتا بلوچیا بلوچی نوبندان بلوچیا یہ بلوچیا بلوچی عبداللہ پولانی بلوچیا اسے جی تئی استاد کئی بیتا ہے موسیقی پڑھا مانی استاد بیتا ادھر دشتیاری توکا حسین دبئی توکا بیتا عبداللہ امین دشتا سربت بے ہنی آ مردم نزانا چطورا جی اگر سلامت واسطو حیاتن اللہ آیا وشو دراو سلامت بکن صحت و عافیتش بدن اگر چا دنیا رفتنگا جنت الفردوس اللہ تعالیٰ آئی نصیبہ بکن آمین دیکھیں وجہ انی تو موسیقی بعض جنگے کم چے وڑا دیکھیں چوکے کسے تو آہیل داتا موسیقی واسطہ یاد داتا سکینتا یا نا داتا چوکے منی سیکھ گئے باز وش چوکے سیکھ گئے انشاءاللہ سیکھ کی جان سرود انشاءاللہ کامیاب بات تو اللہ تعالیٰ یہ موسیقی پڑھا باز ہوش و ہوا سے بدنتی ہو جلدی زوت یاد بگریت سو چوبی تئی میرا سے چوبی موسیقی تارا چے ہو تئی چوک یاد گری انشاءاللہ انچو نسل پر نسل شما موسیقی پڑھا کامیاب باتت اللہ شمارا کامیاب بکن ہمیشہ است و حیات بات ہے اللہ شمارا صحت و عافیت بدن استاد سبیل جان تی باز محنتوار کہ تو گوما گپ پتران کوت ما باز وش بیتیں تو رپورٹ سنگتانی واسطان سر بیتیں انشاءاللہ پدا دیگی چکری قسمت نصیب بیت پدا گندون اندکنی اللہ تعالیٰ سلامت بکن اللہ تعالیٰ وشو درا بکن اللہ تعالیٰ صحت و عافیت بدن آمین